Saludos, bienvenidos. Hoy entraba en funcionamiento la nueva unidad de partos del Chúo en respuesta a las declaraciones hechas ayer por el conselleiro de Sanidade con respecto a la sala de parto natural. Las matronas niegan que hayan sido ellas las responsables de que desaparezca. La morosidad del concello de Ourense al alza, 100 días para pagar. Cierra el primer trimestre de este año, triplicando el plazo máximo para abonar las facturas. Y los más de 30.000 jóvenes de entre 18 y 30 años que viven en la provincia pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 90% para viajar por Europa y por España este verano. Comienza aquí nuestro informativo. Ya está operativa la nueva unidad de partos del complejo hospitalario. En respuesta a las declaraciones hechas ayer por el conselleiro de Sanidade con respecto a la sala de parto natural, las matronas niegan que hayan sido ellas las que no quisieron mantener la bañera. As matronas son rotundas e o conselleiro onte aseguraba que foron elas as que decidiron suprimir a bañeira, hoxe elas négano. Desmentir que las matronas hemos sido las que no queremos una bañera. Nosotras en todo momento hemos querido una bañera, lo que pasa que no han dado el espacio suficiente para localizarla, ¿vale? Para situarla en las condiciones de seguridad de las que hablamos. Obviamente una bañera tiene que estar dentro o cerca de donde vamos a estar las matronas. Entonces, nosotras siempre hemos querido bañera. La dirección no ha visto la forma posible de ubicar esa bañera. ¿Se han hecho mejoras desde el inicio, desde el proyecto inicial? Sí. Han hecho mejoras, se han puesto esas mamparas de aluminio que siempre es mejor que las cortinas, pero seguimos disponiendo de un único baño para todas las mujeres gestantes. Y no solo eso, sino que antes las mujeres en la planta compartían un baño cada dos y eso ya les generaba incomodidad y ahora van a compartir una ducha y un baño para cada 4 mujeres. Y eso no es para un año, como lo que nos dicen a nosotros de paritorio, eso es para más tiempo, porque la planta va a quedar ahí hasta que se haga el edificio nuevo. Hoxe entraba en funcionamento as novas instalacións. Con respecto ao paritorio, din que quedan menos espazos. Y sobre todo nos preocupa el tema de la reanimación neonatal. No porque no se pueda hacer en condiciones de seguridad, que tenemos cunas para hacerlo, pero son cunas que están en espacios compartidos, donde las puérperas van a ver cómo se reaniman a otros niños, a niños de otras mujeres. Y eso no puede ser así. Vale, necesitamos un paso más directo, necesitamos una cuna más cerca, no podemos decir que tenemos UTPRs, que son unidades de trabajo de parto y recuperación, donde la mujer puede parir, recuperarse en condiciones de seguridad en el mismo sitio. Eso no lo tenemos hoy, no lo podemos vender así, porque en esos sitios podemos parir las mujeres que sean estrictamente de bajo riesgo, porque si tenemos que hacer cualquier intervención en el bebé, tenemos que desplazarla a paritorio, ¿vale? Entonces non podemos vender ese concepto. Denuncian que foi un cambio planificado de forma incongruente e sen diálogo coas partes afectadas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou hoxe a mina A Fraguiña, a maior mina soterrada do mundo, no concello ourensán de Carballeda de Valdeorras, onde puxo en valor o papel estratégico que desempeña o sector mineiro en Galicia como motor de crecemento económico, xerador de emprego de calidade e exemplo de aproveitamento sustentable dos recursos naturais. O que acabamos de ver é un exemplo de explotación mineira sostible, respetuosa co medio ambiente, con futuro ben planificada, e isto é o que queremos facer neste concello, en Carballeda, que vai ser declarado o primeiro concello mineiro de Galicia, e onde queremos que arranque toda esa minería sostible que xa temos en marcha. Ata o ano 2030 haberá unha reunión pronto do Consello Mineiro onde todos os interesados, que son moitos, as administracións, as empresas, os traballadores, todo o sector da distribución, toda a exportación que se fai coa minería, que se xunte e lle siga dando futuro a este sector. E xa se pode descargar o bono peixe. Precisamente hoxe, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitaba unha peixería en Ourense. Desde que o pasado luns se puxera en marcha a campaña do bono peixe, a provincia de Ourense rexistrou máis de 7.000 descargas e conta con 74 establecementos adheridos. Esta medida forma parte das accións de promoción do consumo dos produtos pesqueiros con o obxectivo de reverter o progresivo descenso rexistrado nos últimos anos. É unha medida pioneira, unha medida pois que implementamos por primeira vez este ano,
e que esperamos acadar durante as 10 semanas da duración do bono resultados favorables e incrementar o consumo de peixe na Comunidade Autónoma de Galicia. Animo a todo o mundo a que se descargue o seu bono peixe, que lle permitirá facer un desconto na súa compra de produtos do mar do 25% do importe da compra e hasta un máximo de 5 euros durante 10 semanas. Nese sentido, a conselleira instou ao Goberno Central a rectificar e reducir o IBE, así como a replicar as medidas autonómicas de promoción específica dos produtos pesqueiros a nivel estatal. La morosidad del concello de Ourense al alza, 100 días para pagar. El concello de Ourense sigue incumpliendo de manera persistente los plazos legales para pagar a sus proveedores. El informe de Tesorería del pasado mes de junio de 2025, al que ha tenido acceso el diario La Región, revela que el periodo medio de pago global del concello se sitúa ya en 99,30 días. Esa cifra es notablemente superior al límite de 30 días que establece la Ley de Lucha contra la Morosidad. Aunque la cifra podría parecer una mejora comparada con picos anteriores de 140 días el año pasado, la realidad es que el concello triplica holgadamente el plazo máximo permitido por la ley y empeora mes a mes. En abril la demora media en el pago de facturas era de 82 días, en mayo de 86, ahora roza los 100. Esto significa que las empresas y autónomos que trabajan para la administración local han de esperar más de 3 meses para cobrar sus facturas, una situación que puede generar serias dificultades financieras para muchos de ellos. Durante junio, el concello abonó operaciones por un valor de 308.648 euros, pero lo más preocupante es que mantenga pendientes de pago 7 millones de euros en operaciones no abonadas. Os populares ourensáns denuncian unha vez máis o desmantelamento dos cuartéis da Garda Civil do rural da provincia. O Partido Popular de Ourense congregouse ante o cuartel da Garda Civil de Bandé para exixir que o Goberno Central poña freo ao que consideran o desmantelamento dos servizos que presta a Garda Civil nas zonas rurais da provincia, unha situación que se traduce na falta de axentes, desaparición de unidades e o peche total ou parcial de cuartéis. O Partido Popular volve estar aquí para manifestar o seu total rexeitamento á decisión do Goberno Central do peche dos cuartéis na provincia de Ourense. Non podemos permitir un agravio máis ao noso rural. Polo tanto, vamos a estar aquí loitando hasta o final. Non podemos permitir que se nos disfrace como unha reestruturación ou que se nos diga que é bo para a ciudadanía. Non podemos enganar a ninguén nin os veciños. Como alcaldesa de Bandé, Sandra Quintas puxo como exemplo o propio cuartel da localidade que só abre mércores e domingos de 9 da mañá a 2 da tarde. Os populares denuncian que na provincia de Ourense, cun elevado grau de dispersión poboacional, só abren en quenda de noite 4 cuartéis, o Carballiño, o Xinzo de Limia, o Barco de Valdeorras e Verín, dentre os preto de 40 postos que hai. Así, case a totalidade dos cuartéis permanecen pechados, con atención presencial durante 5 horas pola mañá, 2 ou 3 días a semana. Eladio Santos anima os máis de 30.000 mozos e mozas ourensáns de entre 18 e 30 anos a beneficiarse dos descontos de ata o 90% para viaxar este verán. En 2024, o programa Verán Xove traduciuse en 5,2 millóns de viaxes. Nesta terceira edición, en Ourense, os máis de 30.000 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos que viven na provincia poden beneficiarse dos descontos de ata o 90% para viaxar por Europa e por España este verán. Trátase dun bono xoven que tanto vale para ferrocarril como para transportes en autobús, en traxectos nacionais e tamén no Interrail, co cual se pode facer transportes, traslados e viaxes por toda Europa. Son descontos que van entre o 50% e o 90% incluso, dependendo da modalidade, e que están a disposición de toda a mocidade que ten entre 18 e 30 anos. Noutro orden de cousas, o subdelegado confirmou que o Goberno está traballando para poder instalar precisamente na Praza da Estación unha marquesina ou similar.
Xa hai outras estacións en España que teñen esta solución temporal a situacións como esta, e estamos nelo. En todo caso, aquí tampouco houve marquesina nunca, pero bueno, nós vamos a solucionar o problema mentres non se rematan, e en eso estamos, mentre non se rematan as obras definitivas da estación intermodal, temporalmente utilizar algún tipo de recurso, e estamos traballando en elo, en contacto con Adif, para que, bueno, este problema de estar aquí un pouco intemperie, fundamentalmente para os taxistas, que son os que están aí todo o día esperando a clientela, pues non teñan ese problema. Colexios e institutos da provincia prepáranse durante todo o verán para acoller en setembro o inicio dun curso novo. A Xunta de Galicia está a executar este ano un total de 60 actuacións en centros educativos da provincia, cun investimento global de máis de 5 millóns de euros, segundo avanzaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que hoxe visitou o IES Blanco Amor, onde están a pique de rematar os traballos que comezaron o verán pasado. O Branco Amor é un dos grandes institutos, dos bons institutos de Ourense, ten máis de 600 alumnos, e o que se fai con esta intervención, unha intervención que está nun 1 millón de euros e que vai a rematar prácticamente de xeito inmediato para que o día 8 poidan vir os alumnos e os profesores a desenvolver o seu traballo aquí con total normalidade. Pois basicamente se resume nunha ampliación de espacio, aproximadamente 650 metros cuadrados, ampliacións parciales da biblioteca, da cafetería e 4 novas aulas, xunto con outras obras de acondicionamento do que é o espacio físico do centro. As obras permitirán gañar espazo tanto para as actividades puramente docentes como para as complementarias. O proxecto Souto Lab converterá Valdeorras e a terra de Trives nun laboratorio rural para revitalizar a cultura da castaña. A Fundación Juana de Vega pon en marcha Souto Lab, un proxecto de innovación que busca recuperar, valorizar e dinamizar os soutos tradicionais nas comarcas ourensás de Valdeorras e a terra de Trives, combinando a conservación do patrimonio natural e cultural co impulso ao emprendemento e o desenvolvemento sostible no medio rural. Souto Lab preséntase como un Living Lab rural, un espazo de cocreación no que durante 3 anos participarán activamente as comunidades locais vinculadas ao aproveitamento da castaña, os concellos, entidades públicas e privadas, asociacións, expertos e emprendedores para deseñar novas estrategias de aproveitamento social, económico e ambiental dos soutos. O proxecto desenvolverase entre os anos 2025 e 2027 nos concellos do Barco de Valdeorras, Manzaneda, Trives e San Xoán de Río e conta co respaldo da Deputación de Ourense, a Xunta de Galicia, asociacións culturais e ambientais, cooperativas agroforestais, viveiros, universidade e plataformas tecnolóxicas como Aldea Lista. Souto Lab estructúrase en 3 eixos principais: preservación cultural, impulso económico e sostenibilidade ambiental. Prevese a participación directa de máis de 220 persoas, especialmente mulleres, mozos e habitantes das aldeas, nun proceso colaborativo que vai xerar novas oportunidades de emprendemento, inventarios de patrimonio, modelos de negocio e ferramentas replicables noutros territorios rurais de Galicia. A Xunta e a Deputación de Ourense levan un ciclo de cine de verán con 5 filmes en galego por 30 localidades da provincia. A Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense difunden o audiovisual galego cunha escolma de filmes de distintos xéneros, todos eles realizados no noso idioma, cos que se artella un amplo ciclo de cine de verán con proxeccións ao aire libre en 30 localidades da provincia. As longametraxes As neves, Más cuñados, Antes de nós, Os demos de barro e O soño da sultana son os títulos escollidos para esta iniciativa. O ciclo, que comezaba o pasado 23 de xullo en Baños de Molgas, coa proxección dos demos de barro no recinto do Parque Infantil, e tivo unha segunda cita o pasado día 26 con Antes de nós nos exteriores da piscina municipal de Berea, vai continuar e desenvolverse ata finais de agosto.
percorrendo localizacións exteriores de ata 30 concellos para contribuir á dinamización do rural. O proxecto conta tamén co financiamento do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais do Ministerio de Cultura en virtude da colaboración emprendida coa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para este fin. Hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.